Hai, oi. Sekarang saya berada di Open House Syukur Selalu dan sekarang saya bersama dengan Alif, Aziz dan Bella. Hai guys. Hai. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Boleh cerita sikit tak perayaan korang untuk tahun ni macam mana? Tahun ni sebenarnya saya dapat beraya dengan keluarga Bella di Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. It's the first time I'm celebrating my Aidilfitri in different country. Bella? Bella tahun lepas dah beraya dekat kampung Alif. So tahun ni Bella bawa Alif pergi ke Sabah. Alhamdulillah semuanya baik. Bila agaknya nak tamatkan zaman bujang masing-masing ni? Sebenarnya bukan kita tak nak bagi tahu dengan very beautiful thing. Cuma with respect to both sides of our family, we're respecting their request in which kita akan bagi tahu bila the time is right. Definitely kita akan bagi tahu bila kita dah betul-betul menjelang masa. Majlis akan dibuat secara kecil-kecilan ataupun pihak media juga akan jemput sekali? Definitely we would love to have our media friends there and stuff. InsyaAllah lah doakan yang baik-baik untuk kita, preparation and stuff. Quite a stressful period, we are enjoying the process. Alif, I nak tanya you, baru-baru ni ada kecoh satu berita tentang you tak bagi komitmen kepada satu syarikat production ni. So, apa komen you tentang tu? Sebenarnya ini semua satu salah faham. Alif rasa hari ini baru keluar artikel in which the producer have his words on Alif punya sifat dan sikap Alif on set and stuff. Dalam production ni, it's not an easy job. Everyone has to do their part well. But the problem is when celebrities are involved, anything that goes wrong, the blame will be put on the artist. The rest of the stories goes untold and that's what's unfair. But then again, I don't blame people because that's how it is. Cuma, I'm just telling my side of the story. So that's why I came up with the article. But it's a small story, Ali tak nak besar-besarkan benda tu. And Haji Zil is very kind enough to let his side of the story be told. And benda tu lah yang menerangkan yang sebenarnya ni semua salah faham. Alif sentiasa memberikan 150% commitment to whatever that I'm doing because this is my shot. So I take this very seriously and Alif harap tak ada lagi lah benda-benda macam ni. Ada cerita yang sebenarnya orang dalam tu sendiri yang tak berpuas hati. The thing is, dalam satu production house, orang-orang yang dilantik untuk membuat kerja masing-masing bukan resident staff, diorang ni freelance people. And these are the people yang sometimes have masalah dengan people. It's not the production house. Zil Production is a very, very reputable production house and I've worked with them before. Dan Alif tak pernah ada masalah dengan sesiapa pun dalam Zil Production. Cuma in this particular set, to just cut it short, is just ada selisih faham. It's a small thing. Lepas tu tiba-tiba pula nama Bella pula, tunang kesayangan Alif ni dikaitkan. Macam mana ni Bella tiba-tiba Bella pula kena? Mula-mula terkejut tapi macam semua yang cakap tapi kena relax sebab benda tu perkara biasa kan. Bila dalam industri ni macam-macam lah yang akan keluar. Jadi Bella redha je lah. So apa mungkin pesanan korang untuk orang di luar sana yang sebenarnya cuba membesar-besarkan cerita yang sebenarnya tak ada apa-apa? Daripada kita mendoakan benda yang bukan-bukan ataupun daripada kita sebarkan benda-benda yang kita tak tahu kesahihan dia, lebih baik kita doakan yang terbaik. We're all human beings, celebrities or non-celebrities alike, we are human beings. Kita ada perasaan dan kita doing this as a career and we just hope for the best. We are giving our best for your entertainment and we just hope for your doa for us.